Hak jinglek budin jong keseng HYC halor ke jimbom patre kampura garam sin RD block. Bad hak jing ekran bad ubah HK thaba. EDC ke West Kasil District. Kaseng kelayo jing tip basyan garam block kan sayo no yu BDU Bopura. Uban sapej bad kemiru shipor ke Rimuliang block. Shushu la ong ruba kan sadon ru ke jingkot interview tungkam hagitigi artliki block. Kaban salong hak arpo pratrik unailur ajar arpsal. Bad hadin kani la ban ong bagitigi artliki block kin satre kampura no. Te den banyaliyok ban kendu yang si ting so ba ai kublai ni ko ai sar jungi bi si ba ila ular kan jungi ba hadin ba ila deban konterview bat dal dep konterview unsa ha no ai kinong tre po blok jungi ba kikam ba nagaliang jungi le simthia ya kan kam ba kam jungi kin khamsuk ba kinlong ki ba ya ba jerante ba ya ki bạch bạ trong cái đông khát thành bảo away